hagati ya saa 11:45 na saa 12 za mu gitondo bamwe mu batuye mu turere twa Gakenke na Musanze bari bazindukiye ku masite y'itora baratoreraho. Abatoreye kuri site y'itora ya Muramba iri mu murenge wa Cyabingo mu karere ka Gakenke ndetse n'abatoreye kuri site ya Nyamagumba iri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze bose bashimangira ko bazindutse kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite kugira ngo birangire kare babonereho no kujya mu yindi mirimo yabo isanzwe. Mbere na mbere cyambere nazindutse kugira ngo anze kwitorera umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo aze gutora mu ba mbere ngire n'umwanya wo kujya mu mirimo maje gukora kubahiriza amatora y'igihugu cy'umukuru wacu. Ngo iyo utoye imbere biguha n'umwanya wo kwikorera kandi kazi nyuma. Yego rwose nabyutse saa 9 ntegeza kubwo bwaca ngende kare ntahe kare cyane. Impamvu twewe twazindutse ni ukugira ngo nitumara gutora noneho twewe twigire nko guhinga nanga se nk'umuyede aje gukorera ico kiyede umufundi aje tuje kumuhereza. Bamwe mu baganiriye na radio na televiziyo Flash nyuma yo gusohoka mu cyumba cy'itora bashimangira ko bishimiye kuba bamaze kwitorera abayobozi bumva bababereye. Igikomwe ndishimye ko umubyeyi wacu aho ndaye igikomwe ngyakiriye neza kubera yuko ibyo batugejejeho ni byinshi cyane n'umunezero. Yanyu umunezero kandi wari waje unasa neza wari wabyiteguye kubera Imana. Muri aka karere ka Musanze kamwe mu gashya katunguye abari baje kwitorera abayobozi bababereye nuko bamaraga gutora bakakirizwa icyayi ndetse n'irindazi. Ni ibintu bamwe mu batoreye kuri site ya Fatima iri mu kagari ka Mpenge mu murenge wa Muhoza wo mu karere ka Musanze bavuga ko byabatunguye cyane. Ikintu ntabwo kiri kudutangaza gute nukuri umuntu kugenda bitora bakaguhereza icyayi n'umukati ni byiza kuko umuntu aba yazindutse nta kintu yafashe mu gitondo. Urumva rero kuba bagusamuza ukabona akantu nabyo ni iby'agaciro. ngo ubu ni ubudasa bw'u Rwanda bira mvano ubudasa n'ukuri uragenda nta muntu uri kuguhagarikira ngo tora uyu uragenda wowe ku giti cyawe ukagenda ugatora w'umutima wawe uguyeho ntawe bari guhatira ngo gira gutya oya warangiza icyayi n'irindazi ngo ba ukarimira rwose pe. Nahageze numva ndatangaye uretse ko byakiriye neza uzi kurangiza gutora bagahita baguha icyo kunywa bakagusamuza wenda wari unashonje nanga wari ufite inyota. Byantunguye cyane ariko ni ibisanzwe basanzwe batwakira no mu zindi event zisanzwe. Muri rusange imibare dukesha komisiyo y'igihugu y'amatora nuko mu turere twose tugize intara y'amajyaruguru abaturage bagera kuri 1,480,558 aribo bagomba kwitabira amatora yo kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Umuhoza Honore, Flash TV, mu turere twa Gakenke na Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.